Gano ntwagwetana mbere gutara nteto cia weru hambere gire ugatanira bautwe na gwetana mbere gutwata mbaru kinya mwaka jujujo 2026 so nibita wantinyari Kenya jani jamweja tukwanganire tyo tukubona arua kiri nteto chitu Yara tu kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akenya kujura makanisene na gontuka gukenera kienda kwa mukira mwaka 2026 Mwini orenkuma kama nuto tumwari gukenia Meru tukuba gukirira 2026 biashara kuoneka iri nthiguru ntuku ya naro rwangi rwogendi rukiringe kankuruki akariba ntumburi kwagage gukenera mwaka jumweru bakiromba utethyo boirio kuma kiri thirikari Richard Nomonaniro Mathivio tukubanaro tukianjiria nteto chietu makanisa ntere Richard Nomonaniro Mathivio tukubanaro tukianjiria nteto chietu makanisa ntere chegembe ni chiujiri ntuku otuko bagukira naru a Kristo bagi kinya kenda kwa mukira mwaka jumweru bareki urune kya mwathani wini bo kadha otumiria na kinyorombi nibikoje ritonywene tobaba inge ndena makanisa mwanya bonde beterete mwaka jumweru na njira ije ya kwithura bare kwe na mwenenya ondeu agonto kungi kwa guikenera tairabu kinyabyo nibikinye ni baba inge ba kari kinyabo bakienda kwa mwaka na njira ije ya mwanya Dennis Mugende na kojerete na gotutomera ripoti je ushindi wa 2026 kwa karibu Umwanka jumweru jwangiri jire mirongo iri na ithandatu jwamukiritwe na nkiro inyingi ni ya Kristo kanisene mwanya bakirikanaga are Murungu abaitite nyuma ya kuringa mwanka jo gisunku jo 2025 na bare athira kuraja bakinyite ni Ebeneza iwiri ntumiri ya ndwimbo ira sinitwe ni ikundi bya praise and worship na ntumiri ya bakansa iji inyingi ira turiyongite iri ya gospel JRC Maua KNG live gospel na ingi ya twika nayo nimo ya kuroreria mwanga jo 2026 ko twika mwanga jo idharimo waambia tuingieni 2026 tukiamini yanawezekana haleluya kuamini yanawezekana musitembee na roho ya kwamba yawezekana biasharani mwenu hawatembelee kazini mwenu na kile ambacho kilikoseshwa njia kirejeshwe katika jina la Yesu. Mungu ametusaidia kwa mwaka mpya. Today is 360th day of the year. Kuna wengi sana walikuwa wanatarajia kuona siku ya leo, lakini hawakuiona. Tunashukuru Mungu sana, sote tumefika hapa tukiwa hai. Ametupendelea. Huyu Mungu ametupendelea. Na mtu kiamole ni madhende na tuendelee. Mchungaji kanandika mutumiria murethi kwina kirero ikinge muno kiantu uchumi kuma na mantu kuthia jomi sana na nontu babu itukwirigira mwaka yotu na junandi mwaka yotu kuruguka naru mwaka yotu kunekerwe Murungu narua Murungu ageta guchinjia maundu nabu atongeria burabo kulikyo tongeria igutiga kugandamisha ntu ba Murungu
anga gwikairwa sesi tikuire atukunjia anto bagatuka batekuromba kandi kurithira kana ndikuruba anto bakanyongwa baba ingi lekeri ile anto barombe. Dennis Mugendi, Weru TV. Igembe, Kaunti ya Meru. Mwenu uri nkumaja nthigurone kama nunto tumwari and the bad ni batigite anto bakenyo ntaira wini bawe kire mambura jagu kuna mwaka jara jaretete na mbere ndene mukawa jumwaja Meru ni mambura jara thithitwe ni kama no agwatanirite na nyomba ya Nteto ya Weru TV na Weru FM na kinyamukawa jwa Alba na kambuni ya Reino Mabati na area iro mambura jara ari ni untu babara barakinyite kenda bomba gukenera na gukujira wini bomwanya kenda kwambukira mwaka juju ja 2026. Mukawa jwalu baja ndene mutijo kangangi bagwatanirite na mwini uri nkuma nweka manonto ntomwari amona Weru TV na Weru FM bombete kureta kikeno ya kariba Meru na njire kuthikira na kuna ndimbo cha Meru. Na gitumi kingi kinene ni kutho bakithuranira gwetera mwaka ju mweru jwa 2026 na kagita karia sekondi na ingi irakwire mwaka ju mweru. Naje nandi twagaruka kwa ntariki imwe mweri jwa mbere mwaka jwa 2026. Happy New Year 2026. Everybody, Happy New Year. Hey! Happy New Year from County 012 from the President of IDF Africa. Happy blessed New Year to everyone. Mugenya Meru warakunda bore bakuja tu inesheto na Weru TV tore wish a happy new year turana Alba niko ngwaira semwara mwaka jo mweru na tukigaga Murungu agotweka mwaka twana mwaka jo jonge odari mwe na mwaka jo mweru kido na matunda nkoroki ya dojo na kinya nkoroki petha na kanya ekona rabuta cieguru iri iraringagwa o ukona ni ati mwaka jo kutha jo ikaruka. Kire baba ingi wendi bao ni kona mwaka juju mweru jokudho joguita bwega kire biashara na kinyante bongo bakudho bakiendana. Mwaka nimeona imekuja mzuri. Nataka kuwashukuru kila mtu. Hatukuwe na amani mwaka 2026. Tusikuwe na maandamano raundi hii bwana. Tukue kila mtu afanye shughuli zake na pia gavana angalie mavijana wasiwasukume sana. 2026 tunaona ya kwamba kwa business community tutakuwa na mavuno mazuri sana inshallah. Na tutatatete kwa mwaka 2026 ya woningo the civic education ya kwana na haraka watoto kani ya West 2025. I hope 2026 ikadha a better year for us. Happy New Year kaya Meru bonde. Happy New Year 2026. Ibuega Weru TV, ibuega Alba Hotel na ibuega Meru bonde. Tuendelee gukarania mwe na gukuria Meru yetu. Happy 2026. Jojo ni mwaka jwa kuna jwa kwajo gweta na mbere na tugwirite twina thiria mwiri twina utonga na twina ukiri. Tugwiritwe gwethirwa twina gikaro gya
na muthiene kithura igitwa ni uria munene na uria munini kuonania ati mwaka jukwambia na urumwe. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiriri wa Kangangi. Kinyomba chego kienera nterese chogoria kaunti nethra kanithi kinyacho ni chiojori ni mwingi jwanto para mworoto jorari gukurukia mwaka 2026 na njira ya mwanya nyomba iji chia wendia nchobi kioneka kujura buru wini na ndeko bige kujirwa anene na kinyama kanisa kinyaja titigi nyuma kumania na mwingi jwa Kristo para bakinyete kenda kwaraniria na Murungu. Martin Mugambi gatumenyithia Kenonke mina nkinya nkururo ira ujura tauni ya chogoria na matura muturi iguru rionthe ujurite Wero bwa Mbaruti kionekanaga na nkinya kwegwika kuma kura janto bagitobia mwanka bobo ikumania na gutobia mwanka magana na magana makari bagitobagia mwanka na njira mwanya kuma mwanka wa 2025 ngiri 2026 2026 tokenete munone mwako mwelu. Happy New Year kila mtu na wale nengo kedia kinoko nyomba na wale kanisani ntombia kwa kanisa kinenkenete muno. Happy New Year kemo kwa nyomba. Happy New Year everyone. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Nyomba cheikeno ugwibu kurari muntu na chore bake kana muntu na muntu ake batuite itwari ria gukenanira na gutobia mwanka kimwanya. To ni chani maromba uthomi bwa biugo na nkinya nyimbo iratamba. Leta iguru akubi kenda kuromba na kuthaitha Murungu wao kenda omba kubonekanira na kubongera itharimo mwanka uyu. Kagita kwe karibara nenkanira mauge mwanya iguru ria mwanka muthiru. Mbeta wa Evans Muthethika na we tombu mitendere jegembe na ndio siku sako ako limo bonda na mwaka wa 2025 ya maisha mama muno na bado athoko motuko lakini tega mtomba go twagana ntobago twa mtu ya kamweta mauru ekoro tempesa thirikari ni nyiletie kubu mbago twankiwa tha thirikari ni tolelie mwaka jolari sawa ntiko na mathina no mariko tiga kuinyelekwa ni mathina tu kidogo hapa na pale ni mauntu mamega na munene wetu na gugu ruto bwana agitumenyagira kiongera baugite iba kwerigira mwanka uyu kuthongama na nkinya itharimo kuongereka. Mwaka muthiru njura na mantu maingi muno ya kiuchumi na antu kwaga inya na mantu maingi na kinya nkusanija gisiasa ya muno mero ndera Kenya bage na wirigiriro twina lot of hope no tutura unje tunjigia hope tunjigia wirigiriro tutunjigia ku give up kwina wirigiriro na ngai agatumbithia na ngai akarunga mananthi gure tuntu na twendete Kenya te kuura Kenya ne gwita na mbere twarugirie kanisani na thimu ira mwathani aratwete ati ni mwaka mwathani agutuotugi omwinge wa komba kurura maunto monde kwoguo na maunto mambe taombekanite 2026 2025 2026 makaombekana. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Bishop Nathan Kiremi wa kanisa ya Jesus Winners Ministry ugita mwaka juju mweru jomba kweja na miguru kathomba akiroria kuomba kuoneka kinya umobone na kumania na wage bwambura nja kugaukana ndoa mitino na mantu jangi jatibu ya mwana bo ne jene ntumiri ya gwikira nkoro akiuga jaja jonthe jomba kwebu kwa kethira antu ubakagwatanira kirima romba na kweja kwi na Murungu gakimutegi gatumenyithia. Kuringana na Bishop wa kanisa ya Jesus Winners Ministry Nathan Kiremi na ati mwanka uyu imbi wa 2026 ukethirwo wina mathina kathumba na nkinya kwina umo witika kwa ndamu na kwethirwo kwina yura na thina chingi nkabu. 2026 yes, haitakuwa mwaka wa kawaida. Hiyo watu wamrudie Mungu haraka na watafuta uso wa Mungu. Ni mwaka utakuwa mgumu kuliko mawe. Nisikizwe vizuri.
mwaka wa 2026 mbingu za Mungu zimenena ni mwaka utakuwa mgumu sana. Utakuwa mwaka mgumu kwa serikali, mwaka mgumu kwa county zote, mwaka mgumu kwa marriages. There will be a very big mountain to climb unless you kneel to the Lord. Ni mwaka utakuwa mgumu makanisani unless watu wale watakuwa waombezi. Kama watu watakuwa waombezi 2026 watasarenda kwa maisha magumu sana, lakini wale watandumu kwenye magoti neema itawafunikia. Nisikizo vizuri, ni mwaka utakuwa mgumu zaidi hata kwa serikali, na sio serikali tu ya Kenya, ni serikali zote za global. Ni mwaka utakuwa mgumu kwa familia. Familia nyingi zitakosana, kutakuwepo na wizi wa hali ya juu, na kutakuwepo na umwagikaji wa damu. Watu watapigwa bunduki sana 2026, watu watauliwa, kutakuwa na njaa, lakini mwisho pale kutatokea mafuriko. Na rende bishop ya kuromba ntuka ingonto bobo botakinyanira nto berutanirie na inya mono kurombera nthiguru. Ndiani Mungu siku nzuri, mbingu zimeonyesha siku sawa, hakuko sawa, mambo si sawa. Kutakuwa na ukame. Aliye na kitu cha mwenyewe akiachilie kirudie mwenyewe. Aliye na nyumba ya wenyewe aiachilie irudie wenyewe. Aliye na ng'ombe ya mwenyewe aiachilie irudie mwenyewe. Amen. Watu wakusanyike kwenye dhehebu kumuomba Mungu. 2026 hakutakuwa vizuri, kutakuwa kugumu zaidi. Nimerudia ikiwa mara ya 3, lakini Mungu ameniambia wale watandumu kwenye magoti kwa maombi watafunikwa na rehema. Wata cross over the other side. The other side with the testimony. Lakini utakuwa ni mwaka wenye ugumu. Maana Mungu ameniambia ni mwaka wa rewards. Mwaka wa rewards. Atalipa kila mtu na jinsi alivyo. Vile umetreat Mungu, vile umetembea na Mungu, anakuja the same kulipa. Kanisa irudi kwa magoti. Happy New Year 2026. Nkiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi. Abiashara bangaritie matatu kuma Nairobi kwija Meru, Embu na Tharaka Nithi nibonete batikenete bukathani kwina makwa biashara ndi na ndi mwingi jo kongwira ntuko ya mbere ya mwaka biashara baba barugwa ngaukano na miaka yuka bere arabethagirwa bagiketha bukatha na arua mantu jaterekie ne bwega nibugite hamwe na bo bari na wirigiro bagaketha bu nene kimya twetete skuru ciambiriria kurugurwa. Tariki mea mwaka mujeru wa 2026 gatigati ga stage ya matatu ya Tirum muji munene Nairobi giutati na tariki 50 tariki ingi ja mweri wa Disemba omndigitwe kikilali na ntubanini muno balabala na ngendo ja kwimana Meru, Tharaka Nithi na Embu. Meru Kariu na aruo kuonania mantu jatithongo minontu gute antu ibetere biashara ene na arua buru itokuga ithigo nkora lakini ngoge nde kabisa ote nyabo ategera pingo te antu bagweta utumi yende buru nyato kona ana ibetete choka skuru by next week no turombere tunga imurungu atutethia turugurire mirango nontu buru maisha zaumi kabisa roma toto iwe inde mono tondondo matere no kandu menukire madete thigunku ruwira na kuroti gitene kurwa Meru kana uko Nairobi ruma ondo ruma thieto wo matai ruta wega mona marathie etithia ba matatu gituoni gikia munogu ni mbere thite urigiro ba biashara jao kubwa kimetuthiete kagita kala na bakithiro bagicoka skuru lakini twina wirigiro ruju next week utwitete gukaga na mwanya nonto ba gucokia na sukuru na anto kuciumugugine kwa jumla. Lai twirigite next week maundu makora mega ndo gucoka curu kwa ciana umuthi maundu te mega ri mwaka muthiru tariki mwe kwari wega muno andu marito ina makenete lakini thaisi ti kwega tondu riu
ndamenya ukura thiru no tumantu matairi seta wega etithia papa matatu gituoni giki gya T-Room na kila kigatigati ka muji wa Nairobi amuno gune bethiete na mbere na kuria thirikari koleithia bei ya maguta mwaka uju tuli mujero wa 2026 mwaka jojo atumirite muno kwithirwa maguta jarari iguru mwaka abiria bari mo gusafiri gwita kula Christmas kwa onja ciao na ndiromba thirikari tuthikira kiao itune maguta mwaka jo tuli twanjire na arua kenda abiria bomba kuingia na kuomba gwita safari cia gwita anja ciao lakini bora tukuromba thirikari yetu turomba kiba twinamirie maguta tonethira antu bakomba gwita na mbere na muturire juju nuntu maisha ijamo kabisa atukua thirikari twithire maguta yani withi maguta gerenya safari bongeleka idondu yani thirikari gawithi maguta maya safari bakongeleka inya kwana nondu inya fete thaitetie na ukagita ka muji wa Nairobi biashara nyingi itindite jempinge a biashara bakigwatanagira na karibange ba muji wa Nairobi gukungwira ntuku ino ntere nkurani ja muji wa Nairobi baingi bao bakijura kiwanjani gya kunogoka kia Uhuru Park ana gwakuru bagikenagira ntuku ino ya mwanya kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya tana mbere kurumira nteto chitu twachokera ni kiriro gya Karintumburi barabethiritwe baki kunira metho mpara nyuma ya kwithirwa batena kimera gikiega kia makethani nyuma ya kaitakate kuraja kebebya mutambo itarira kazira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Unafurafura hapa na ni siku ya Christmas. Wacha nifurahishe we. Surprise! Angalia mitoto vile imeng'ara kama wasungu. Kama wazungu na wako na njaa. Mungu na njaa? Si tuko njaa. Watoto wako na njaa. Twende KTS kuna offer tuwafanyie shopping saa hizi. Ungesema hivyo. KTS hata unaenda na pikipiki unarudi na gari. Chika hiyo. Nini yangu ndio papa ya. Supermarket wishes you a Merry Christmas in the house. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Ngoyangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium.
Brayo anadai tu furaha, akajiambia hatatulia hadi ipate, akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Nogosho antwara umba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kanetheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Tuwe na kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Hotel nani? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie mwende. Bado mwenyewe tuchoke bonde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujua Lea with flour. Ini kaya. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Pagagwitana mbere kurumira ntito chetu tugicokero ri tutonyete kire mwaka jumwero akariba ntumburi bure batina gintu gya gukenera mono bone kumanya na kuma kurea kuronekete ntereu na kinya wagi baruji bugitwika thina inene kiribo na umububu ni butigirite kinya imirabe yao bikiumaga na bubu bukabe kira ugwa bakwaga irio ntukune chijete akariba nande ni bombita kutho bagicokera thirikari bakibaromba kweo irio bya utethio na mono maskuru gukinyirwa n'irio bibi kenda no aritwa bonaga kurega kimutegi atumenyithe nkurukira Ntugo ya mbere kiri mwaka wa 2026 na ere ntuwera nto babateri kumeamukira na gikeno akariba bore na mono baguntukura ko mutako mungania ntumburi na ntere chingi boba riuga batiko nonto bagukenera nonto bayorarirare bakunoririte metho nonto irio bira barandite kabyambirite kumiwagi boambura na kuongera kironda buru batiye bagachokia na skuru na mbikiumya kiyete Ndiko menyenya thigongo tokaruga ambi. Yorire ajira tutererigirite na irio ari arite na inya mono nonto mwanka na ndi nyogataga myundene yetu butigintu tumenya kurita na batu na ndi twina tugachokia skuru twina manto ya maingi ya kwendaka na mwanka na ndi ora kurarira utike tumba kuthithia Ndiko menya imbi tokarugira ana kethira imaiga tukabekira riko nonto tebyo twina byo kapisa imparane torete boloi ko na nde botethio bwetu na tukategero nya rutererwa urethi kinyore thibwe na mparo no ntunya bwatu kugurira bya kuria uregura kinyangi kimwe 250 ka 300 kwatwika na nde kinya irio na nde kwatwika otomba kugurira otomba irio tethira kono na kainya mwamba nwene yire nya 2026 yetu tukomea tukaendelea atia ikomire na ndi kinyana betu bongwa tutukomea bagaita skuru atia miunda yongwa itutegerani bono te ntugiku na ndi twina kumu mono 2026 yetu tukomea tukatithia atia tutetieni bura kombekekia ni kenda inyana bomba weta skuru bwega nekenda maendeleo yo yamba kwa uturo bobu yamba kwa bwega ibo kwana kinya bathi mbura ni raurire mwaka ju
utekintu yaura utekintu yaumithia na gonto kunde na nde okwina okuma gwita kuma maithitha to mwangazo boiga utekintu yake ukigwitwa ambura no utebia kurabia umya ndene bia umire biroma nande batie kwenda thina na muno gukurukira ana kinya gucokiana skuru kwina thina sana gwitikia tukethera kwina thina muno no ntwana bara baingi nte gwitikia baga faulu gucoka skuru no ntwa aciari bara bao batena inya iromba rendikire atongoria barete no irio bia msanda machukuru na walito bonegia kubawatira na nkuruki bakiromba nkinya kureterwa mbasare mapema bone no gya kuria bichi na kio toe wote thio boirio kinya bigia ya no skuru nya batwe atori ba kwa munganya twe na mpare mbe itoretero irio nya batwe na irio bia tokoretwa biretwe ke bia kila mtu tebi no ndo bira binge bia ya bikero indisability yanga iba ko bakoewa kwa to kapitera no kwa anto bonde anene bau beto bagwetwa anene no ndo twabathurira tyo tukibeta anene ou na ne anene ituije ne anene endi utetethie bwao tukuona iba tutegere nikenda tukaomba gwita bwega na bau beto bakare bwega batyo twenda muno baturethera inyirie skuru ana bau beto bakare bone bia kuria itu no ndo kinya thine rere kuthai bia kuria batyo turi aciari bira turimaga ibyo tuikagia skuru ana beto bakarugairo na ndi kwa ukinya mwarimu wengwa na utwetia mbeca nyingi muno tonto kinya wengwa ate kuona na goithira ana bau skuru bia kuria tongeria betu MP ndikiri hato buramba nya kukombekana nya bwa tutetheririo no tuthaibu kona bura koko kuromera ino bikaretwa skuru no ana bakona bia kuria twe basulikira cia skuru monanda mono twina thina mbe turategete irio mundene na ndetha yo tebio tutemea tukathithia atia kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi. Asiasa mwanya mwanya Jamiru ni batumite ntumiri cha kwendera mwingi mwaka jo mwega jo mweru bakionania kinya wirigiro bamantu gwita na mbere kwagira mwaka jo cha sababa kinya bakinyiria wega wa thirikari nene cia county kugwatanira kenda gwitithia Kenya na mbere kirugambi bao asiasa bamwe nibonekete kinya kwandamiri kiri kugwata mbaru munino Rais Professor Kithure Kindiki kenda omba kwithirwa kiri kiotongeria kiri thirikari nene mutugika nacio na njira indaja narwere ntuko ya mbere ya mwaka jumwero jwa ngirigire 46 atongeria mwanya Jamiru ni bashumirite kurita ntumirisha okire akari bakibendera mwaka jumwero jwege wirigiro na itharimo bya mwene Nyamurungu mono barabathuri na kura bakiuga mwaka jo akari bakona mirandi mingi ya witi na mbere maturene enko kia kanyaka kuish mumiru wonde warari urori kathutune kamiru no ro inya uri omemiru kumuishe very happy new year naru ikugwirua ne nkero inene muno twina cio tuonete mwaka jwa 2026 naru eri tariki 1 mwaka jwa mweru mwaka jwa ambiritie bwega na therefore ngucokia nkatho kinya kiri Murungu nuntu bo tuonia mwaka jwa mweru mwaka jwa mwega yura tukuona yukitha juna manufaa ya manene mono jukia kanya gaka kwendera antu bakwa Ndego West mwaka jwa muthongi jwa 2026 mwaka jwa mafanikio na Meru in general batiga kwenda kwira antu betu jwa mwaka jwa na matumaini no twarinde tumeweka mikakati na we have a series of project ikibwendaira thigũkũ mwaka mweru njega ngiromba mwaka ya 2026 yuketha yu mwaka yutharimi yuri tharimo bya mwathani tuketha tukona mawega yawe mwaka yuyite kinya nkulukia yura aratwikite ya 2025 itumure ibwega no tuba mwaka 2025 kuthira bwega na tuketha nya tutina mantu ya maingi na tukauga kinya tubechoka mangui nayo itubendera wega itubendera safari njega antu bagita kubanga miwango mwaka yumweru na nkenda kuwish antu betu ba Meru bonde bawish a happy new year mwaka yo kuwirua mwaka yo itharimo na mwaka yo wita na mbere thani atwe mwaka yo witi na mbere na mwaka yo kuendelea
ndene oturo bwetu nonto rire romba ya tukuromba bwa kiringai nonto bwa gutwa mwaka jo mwega wa twende ne ya centurimenti kinyathe kuragite mbura tha ijina ndi mbura ni raurire na antu betu betana mbere kumenyera biria birio kira ginkauga nkuputa kira ingo na wapendelea ama na watakia antu betu ba centurimenti thigo njega ya mwaka jo mweru murungu tutethia tukuthiria mwaka jo mukuru na ndi jo mweru tukwambiria na jo mweru na tukajwambiria jo na different agendas cha gukuria constituency. Otherwise, I wish you a happy, prosperous 2026 new year. Nerapo kela bwina itharimo bya murungu byonthe. Chogere murungu nkatho no ntubwa utwa mwaka omwe wa 2025. Mwaka yurari na manto ya yugo ya maumu na ya mea na ya maudhu. Lakini tukora murungu iboya turanto begembe central. Na mbira antu betu mwaka yu turashumitie ituritite nguira tushumite kurita na nkwenda baromba twendelee kutha twina wenda butu na twina butu antu begembe central na ngwataniro kiri kuthithia mantu yetu ya gwitithia mbere yetu na mbere Kuruki kinyaba mwene boretie ngwataniro njega gatigati ka thirikari ya Meru na inene mwaka juu kenda Meru ikagunika nkuruki na mirandi ya witi na mbere na kinyaba kiromba ndipi kithure kindi kethira kikwa na kigwatwa mbaru. Thirikari ya county ni umare kuma Januari iji tubone kiri mirandi ya maendeleo tubone kiri mirandi ya wikira nturuji kuthithia barabara masibitari kunenkera ana support baraba ichukuru. Thirikari national nayo tuone atongerie bonde MPs betu senator bagwatanirite na thirikari nene na thirikari county. Thirikari county ejira ndeji na barabara tukona thirikari ya kitaifa ne barabara ingi ni umite ndeji. Let us all meet at the point of service kiri mwananchi. Ni kankera antu betu ni supporting ya thirikari nene muno na nkiuga nkinya when we have our son kithure kindiki ona ketho guti ungi me specifically ndiuga no mwanka tukarie kithure kindiki no tukagita akaniro batu tukinyete akue na thirikari nene kuma ndiguru komba kuma tukwata uru 1963 momero atakuererio nene Keripot rateto shaweru reakwa rieto ni motuge kare. Abiashara bamuchijwa mutindo ni bataririte kuma kwa biashara kagitene kathigo nkwe mwaka jo mweru bakiaria biashara mwanya mwanya bagwetete ngugi kwithirwete buibura barerigirite bakiuga ni baringikite bonene. Tariki 1 Januari mwaka 2026 akari mwanya mwanya kuma mutindo ya kangangi ibagwiriritwe ntuku eje itobwethete ndiunga yetu muciyo ya mutindwa konora akari bagwirirwe ntuku eje na ratotirimanira nduka inyingi muno ciingi kiria biashara pamo batwaranirite abo thokone ya gakoromone ibagwite gutina mbesa na antu batina mbesa cia kugura into Dieto mbeta wa sana limweti na kuringana na uria biashara ntuku ya naru endigaritie gutina mbesa into atukumbira na antu bate kuona mbesa kugura munde ne mjungu aka into bigwe kuthokera nao no ntu bakwithirwa mbesa utikiyo ko nkuromba thirika ethera kuche thiombo tuzeithia itutethie tuone kethira mbesa ikoneka no ntu ki mwananchi akagoinda kakurira wonde tombeta wa ndolesi mwinene muno ngale achibachana antu aba bachana lakini no ntu bwa antu berutha na Januari gukinya anaibachokete skuru ikyo kona gakoromone kariu na ibarombete thirikari ubaelia na mwanya mwaka yo twetete no ntubora mount yetete na mbere kuuma na baraba ingi bateta skuru na kintu kira gikethirwa kirio mbecha ikethirwa chinyi lakini president wetu kothaka akaingia jara araugire jawe William Ruto na ntwithingi akuthaka ingia jara ugire making Meru great batwe tukethwa turi antu aega kirima tatu ibaugite mwaka muthiri utabui muno na kuwa iba kuona mwaka yo ikethia yubui kumane na ritwa baba sokete skuru na bana babarari bewita misi baba sokete matauni bakiongela kuwa bationgelete ngarama wita Nairobi na ndi ankwenda kuga uria transport ikari for now itokuona kwina movement anto ibe gwiteta last year
mantu jatira bui muno, especially mweri jwa from September with aunyuma. It was hectic, but December ituronide antu bagi travel. People had traveled so much na ito kuona kinyatha ia bachokete, so we are expecting kwithirwo kwina ngugi. Ibaugite okaria stage ya mutindo ibo abui na bena werigiro mwaka jo pokethe abubui nkuruki. Twina security njega na tutithiritwo twina anything tuomba kuga kwikio gigututatiza stage, and this year we are expecting kinya kwithirwo kubui nguruki because we have learned from our mistakes and tugeta twitite na mbere na twite bwega. Raymond Mwenda, Teto cia Weru, gikwendera mwaka jo mweru yuina itharimo. Presiding Bishop Omweru wa kanisa ya Methodist Reverend John Maromba no rita tongere bagi siasa utongeria na njirere agirite na gukamata murigo jwa Kenya. Maromba ugite kinya kumania bora bwethiritwe bukioneka janthi gurune ni untu bubatere gukinya muthia ntuti agitara siasa bakinya gutumira obisi ciao na njira ira yagirite. Bishop munene uria mweru wa kanitha wa Methodist Kenya Reverend John Maromba ni akubenda tongoria bagi siasa gutongoria na njira ya umana ya weru agikania tongoria teno rungamiri mwega no agwikira gwati nthiguru. Beloved, as we stand at this sacred threshold, the Spirit of God calls both the church and the nation to confront divisions that have wounded our common life and weakened our witness. Beloved brothers and sisters, fellow citizens, this nation belongs to God. Kenya is not forsaken. Kenya is not behold redemption. We call upon leaders, both at the national and county levels, to govern with integrity, justice, humility and accountability. Ni akananitie na ungumania utumiri muthuku wa obisi na siasa jia kugania anto akiuga jeko iune jeko thiria inyangwataniro na weti na mbere wa nthiguru. We speak prophetically against corruption, violence, injustice, and systems that oppress the poor or silence the vulnerable. We call for dialogue instead of hostility, unity instead of division, and righteousness instead of self-interest. Akongena kukagitaga kesha gukongwera mwaka mweru Bishop wa kanitha wa Jesus House of Praise Meru Kiogora Magambo onwe arare na ntomeri otseu agikanania siasa na kuringa kampeni tekinyetie kagita kajio akiuga no ithange kienthiguru kwaga ngwataniro na weti na mbere. We want our politicians to pray good politics of development. They should give us security. They should give the citizens water. They should connect our roads, and they should do that which we elected them to do. I believe they are suffering. They are hallucinating because 2027 is just near the corner. We want to ask them to relax and serve the people. Niongerete ntumiri ere kwendeka nthiguru ikigeria kubwithia uchumi ni ngwataniro. Atongoria bange ba makanitha ona bo ni bakuromba kwithirwa kwina there nthiguru. Caleb Mutembei, Weru TV. Mwaka jijo 2026 mathabu ja siasa ni jerigiri guchincha bunene mono gitine binene aja nthiguru ne bobo bukithundia kumana na kira gikuoneka ta kagite kia DP kiendiki kiri watine bwa kujukwane kiama kia ODM. Governor Gladys Wanga akioneka kwenderwa ta munini wa Ruto kithurano ne tweet onde umpathoni chioneketa kuthundia kiamene kia ODM gukioneka kwibo pakugwata mbaru thirikari ya broad based government na bangi bate kwenda. 2026 ni mwaka jukethirwa na urito bonene kienine gya siasa juri mwaka juri siasa no mwanka baibanga nino ntoba ithurano binene bya 2027 achore bakirigirwa kugaruka anthu gutwika achore pamo bagitonya bangi bakiumaruka na bangi bagitejanirwa. It's gonna be noisy, yeah. I don't want to say it's gonna be messy, yeah. But there will be casualties. Kiura kira kinene mathuganio ne jabara baingi nire
no Rais Ruto akathura gutuika munini wawe kuromba kibindi kebire. We have got a party position. We also have communities. You see a lot of communities trying to make up their individual position. So we are watching. We are watching on what happens here. Is it likely to affect the position of Professor Kithure Kindiki now that some of the leaders... Certainly. This is real politics. Do you want the truth or the cousin of the truth? The truth. Certainly. Certainly there's going to be casualties. And he is likely to be one of the casualties? Yes. So Kindiki atena mbati. My brother, nto wish baya no to that in competition na te wo mbengere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo. Lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya nayo imeri 22 arete ndekira. No nto you not and you will not be William Ruto's choice of right. Kiuria giki kirija ni untu wa mbere kuri na ngwataniro ya broad based government katikati ka thirikari na ODM bara bethiritwo bakinyirie batijukia nthia giti kia munini wa rais kira Professor Kithure Kindiki akaririte kagitene gaka. Emphasis is on strengthening our party ODM so that we can negotiate for the highest position in the land. If we have to go for a lower position, it must not be lower than number 2. Bakioneka kuinyiria Rais Ruto gutia ngwataniro iria yekire na baba wao Raila Odinga mbere ya gikuo kiawe. Said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Mwaka 2027, we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Na uria ntukuigukia no Rais Ruto akoneka kurikia ndugu na ODM ngutu ikithiurunka kuombeka akajukia mukariri giti wa ODM uria nowe gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kanyeneka munini wa rais tugitakira ithurano bya 2027. Zamani nilikuwa nasikia wakisema ODM, unasema mko tayari. Kweli mko tayari ama mko tayari nyinyi? ODM mko tayari? Na sisi UDA na Kenya Kwanza tuko tayari. Kwa hivyo tujipange, tuunde serikali, tupeleke Kenya first world. Ende aranyongwe kuruma ni kwithira rukuo ni rwanjiritie kuruma kiamene giki kia ODM gukioneka kambi ingi iria buruite kwenda kurijanira methene mwe na Rais Ruto. Te ODM akimunthu wa Kindiki masabuja kura ni jokara jaka jomba kurema kwa mubwira nuntu wa Mount Kenya West wetana Gachagua na Mount Kenya East kinyakethera kuri baba kwa mugwa tambaru kuri na bange barabara gete buru kwinya kanyereka ao kenda tosevu kendekia rais wetu Mumeru imwanga tokwe Ruto 2027 ni kenda bageta BPO no yathira ngogewe anenkera kendekia rais wetu athani akuringa vyama aleta mwana wetu Kindiki amwethia number 2 gitikira saitoti yewe nakyo ate bote kongania gitikiu ni bukwatiga nageke atugire kingi kirimene nderengi rushi bwina kyo already utigirio nyombe ku itokarombe kwa muturi na ndibwire be prepared. Ruto is very heartless, ate muchore atumba witikika na kono na tusalitiete. We can only be foolish to be cheated by him the second time. Bati tutereja mwana wetu. Bati tutereja mbi. Kira tureja maendeleo gokorokera bo kuga ibo ana betu.
kuringana na ataramu ba siasa ati kindi kiake uri ugwatine bwa gutigwa mpione mwakene juju 2026 kinya Musalia Mudavadi kuombika agatiwa mundune kumania na kwaga ugwati mbaru kumakiri Mulembe Nation. If Ruto wants the Luyas to support him in 2027, he will come afresh on fresh terms. And that is not disrespect. Sahi anatengeneza fresh terms with the great Luo community. He is struggling to make fresh terms with the great Kikuyu community and other communities. How can Musalia from nowhere say sisi tunaunga mkono Musalia, mlikuwa wapi na Waluya wakikuambia hiyo? Casualty wa mbere omba gwethirwa Musalia Mudavadi na gitumi nkuga Musalia Mudavadi ikwethirwa ibaere convinced akunja kiama kiawe na atonya thirikari-ini kou gutigi ntomba kwithirwa na kio gekuga na kubaginira na kio kanya uria abaginire 2022 kiure kingi ni ri neta Rais Ruto akagita kenda kugwiria antu baba bonthe kung'ania gikabu kiawe gia kura akumbika gukendekithwa kura ya maoni guchinche katiba kenda kuongera tonya tuotongerie na ri akenya baba getikiria. Some just don't want to vote for individuals. But if there are key constitutional issues, this is an opportunity. And there could be no greater opportunity. Nandi ni metho mbonera na matumbigirwa. Nchinyari Kenya, Weru TV. Atongeria kaunti ni Tharaka Nithi mwakene muthiru jwa 2025 nibonekete kutharikirana na mpatho kwithirwa ikibira katikati kao bubu bukijana kinyana bamoba kuoneka bakige ka gavana Muthomi Njuki na bange na bobakiregana na utongeria bwawe. Mwandiki wetu Antuto Mati Mugambi na kumurika na ndene kire ripoti yeje ya mwanya ya Makarika 2025. Mwanka wa 2025 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuroyura mpaga na nkinya nkujanio. Waende ni mujike Njuki. Hapana. Njuki ni mwizi. Sasa yeye anawaambia hapo mkuje. Sisi tujawaita. Sisi we have a mandate of public. Mbona tunakujanga na mkujanga? Wacha tuwape mandate. No, ile kitu. Enda mshike Njuki, mweke ndani. Sisi hatushiki Njuki na hatushiki anybody. Tuko kueshua kuna pisa zipi tumesecure. Nkujanio chia mbere ironeka ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi cionekete rita rimwe mairikana mathatu MCA bamwe ba kaunti no bagikũranagira metho kwa metho na bara bangi nontu bwa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya uruti bwa wira. Twaugire riu ni metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindane erega kindenge nyonkuru antu bakoba mukothi mabone boro kwanga mukothi maragito gwikagira barabara mara na kila kitu bachobe bone marengo na rongwagarira ugamba budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ria mbere MCA regani batongoretwe na MCA wegamba ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa Mitheru na Batikenothia barakuranira metho nuntu bwa bajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka wa 2025-2026. MCAs bachuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget, mara ibaraganie na budget. Tharaka Nithi county kana Tharaka no turi ande itwaraganie na budget. Wenda kumbera biongo bieto kabie bidogu. And I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget, so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know Mr. No retreat! No surrender! No retreat! No surrender! One day wetu mukodima yanenkero milioni 16 na ngiri magana matano. One day wetu Ankondi yanenkero 0. Wandie wetu Mudhambe yanenkero milioni 9. Wandie wetu Mitheru yanenkero 0. Uani 0. Mpaga ino ikinyetie bantu mwanka kariba kaunti ya Tharaka Nithi baraba kuregana na baraba kugwatanira na ntere ino chiechire wana baraukanira gukuranira metho na into bya magiri na magiri mambecha kwinyangika mbari chiegwa njau kiri gicigo mbunge kia Maraka gita karwaria rwa muingi.
tulienda committee ya budget bakanso budget eno bakanso budget eno nendo achiengete chia ndoa cia MCA wa Babaira Chokera akagitaga taikaraja haha ara MCA wa Muthambi Morris Maugwe bithire gatagati kando aino nontubwa mutongoria wa baraba ingi ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Kithinji Saviana Lukumarengo uraruta wa gitini kagitaga kum gusindania ta gusainera tari ndere ari gusenjanwa ndeti kujokia ngenariwa no wande mwana omorie no gwakoria ni gaturo no andine gobi emo gwatereni anita iyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti no ntombiti nego torera ana beto barabe mukothima kienini giotirie mwekiri gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kuratwika Lukinyaga Marengo MCA wa Mukothi Morari mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya kaunti no kagita kuo atiko gwatira thirikari na kogukagaruranu na Kithinji Savea urari akorutaruto ai Marengo aguka nyuma na kogukenda choka gitini giake Kithinji agerutwa Marengo ekirwa TSP was not involved. No munde TSP gego kairerua e participate in an illegality. Na twarega egatwika nembara. Na nenkwenda kuga it has been very unfortunate. Gotwika muntu tamaugo ona embati ntijene mbie tomaga kama takaluma gengalini. Niko eteria gwisosola nuntu aringwa mbale tekalimbala ekalele toki ongone kalemi akelinga kwa makobi ne gaturo. It is very unfortunate. Irari ngemu ya kugiria kuthuranwa no akamuntu mwangariria kiuga akiuga akolingwa angagwikarirwa onuno longo tatu twe TSP ne tuleguja takatwe batige kanyuma lakini leo no tokwegwa twe thirikari ni nontona tune tulaele opportunity ya kweza tweku kote bantu anto manarwaga in fact kotendo eraloirwe kanda beraga ne tutiganeni na mbara riu ndije keto kanda mwikalirite kiongo ngikana na geto tigana na mbara kana no kanda mwikalirite buri akabekalagira rome bakibarumagia bakiuga gambu mwanka uyo mubunge Patrick Munene na ngabana Muthomi Njuki muntu nethe barakuranira metho gitwikikanaga gutire gwo kwenda kunyia kiri urongi niwo keugwa tukuromba gitikia niyo ntukuromba gitikia MCA tukuromba gitikia mujumbe tukuromba gitikia governor mau makuromba itine ni turutana moko ugacha kwegwa wena bata na kurumia mundu mocina nake mundu negwa kuromba gitikia mujumbe aria neto ajoni wa babu kagitaga nkujani no cionthe ikiumanagia na mirandi na nkinyothi wa mbere kiri gicigo mbunge giachuke gamba ng'ombe mubunge Patrick Munene akiugaga nwe wakite thoko ya tauni ya Chuka na thoko ya Cheronto burabo aretire mpaga gaindito ngavana Muthomi Njuki akiugaga thoko ino ciakitwe mundanu wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na nwe kuuga utikagite muntu gakwira nguru na kunengera ciumia ciiri uthame nyuna kwira baria ni gwakwa taito ya baria kuona baria yandikite Tharaka Nithi county na ino wigite drone ni Muthomi Wanjo kogunti kona muntu ngungi kwinga baria akiugaga muntu akwenda kwinga antu baria access ya taito ni ambe arembe kura atuike governor etwa ina access ya taito acha ne wera antu mathame daino ni neo tugo gwantugo ne kubichie gicibitari nene ya Chuka ngabana Muthomi Njuki na mubunge Patrick Munene batako gwatanira no bateri kurutha kiathitha igana na kum tana mbere kurumira nteto chitatu jukie kanya kange kunoka twachokera ni report yenge mwanya yege makari kaja 2025 haria Kenya yethiro na giteo gikinene ya kuthithikira michetho ya CHAN mwakene jujo 2025 ni nyume kagitagate kuraja okebebia mutambo Wait.
Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Anwije maziwa loni ya Golden Pillar Sacco ne otethi bo murimi weria murimi na ndino wigwatire mainda jatantatu jamarija kujeria na kagita kurea ni mwanka mieri 48 na igaranta subere akipa kuendeka maziwa loni kuma ko Golden Pillar Sacco ni mushore wakwe wa murimi kenda kugwata nteto nkuruki riongira rwangiro Golden Pillar Sacco runde rwarure yakwe nagwe kana uturingire thimukire 0702140140 kana uriongire mutandao jetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco. Together we prosper. Igitara digonko ne igitara kwejamu gukenera na biro bire nankanya ne gintu kya gitomi muno kirikeno kyanja ibwaga akanya no ntubwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mvoko Flour na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni untuba gutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite.